Memo akwaba Adom TV so the yejuno Kasee Tau miam de Kasee no so medin ediokatachi eji sikapafe ensemno enchiremu eni eno da nwumura ma ne boba akwebeto dwa echiremu ese Akyem Wenchi en wapu yemantam na emu galamsey fo amena bia waja to hono mabno baburo aduno ena edwiri won mo enyina eguma nam so mo manfo no bi ediomani echiremu bia mesni krache no watie koto erehye ne so we hono ntina posifo ena tumi tututu a mesni krache no otumeje ne nkwa Apostifo tutu ahodo ansana wonum etimi age abana musini ye onu ewo denkyembo uma Ahmed obra ne nipadom ebeto ahye ne so aboro no wa Akyem Wenchi ya no ewa kwatia abato mpesua so a enya asem ketoa ni nyina egina nipa bi a galamsey amena bi ebuagu won so a wo kire se nipa duo no ene da ho hye asase ase a wonum ehwehwe won Ibrahim Sani ene obi asemi nanisem a one Adom Kasee twetwe nkomo edi mu nkyiremu ebaaye Sinema ze kana zen yedu hono na kwa mbefa so metima rescue omo aka menani mu eni ho omo de pumping machine ba kope ene na asi nsuo no ma twi nsuo na firi amenanim na ometima yi nipa no ena DCE se de amenanim wa na nsuo doso wum na pumping machine ba kope de ebeteki be se 3 days ansa entisa de a omo ma excavator ba ko mbie kwan na nsuo ni mpie enkugu another pit mu na nko muntimi enyan yi nipa no ena mo se excavator ba ko na aka wo hon asai ni aka no site owner na asem ni siye na mo fe no wa mo masa excavators ni na dey fi site wo ye ko ni ekudu ba bi o ma park excavators no nti be o ma park excavators no ho ni edu ya entokwa na ehya ase be ho yedu ho na chief ma agent no yes excavators ne wa hade ya ene omu he nanka site owner no o fe ne mbra na o mefa ba ko nko site wo enku bie kwan mensuo ni mesin enti omu fe no na o mba ena omu frɛ operators ni bi enti operator ne be no say o ma loki excavators no gate ni nyina ena chief say saade ya police for him break one of the glass gate ni ba ko na omu get asoso omu fan wura mu no omu enye enti omu break glass na omu pe kon me fa so me wura mu no matima two excavator ndi akwa site ho na ena site owner no any boys OSP edi amanebo ababetudwa wo chiremu edi akani CEO Emma National Petroleum Authority Mustafa Abdul Ahmed Hamid ena nipa nkuno bi wosusu ese kantwede bi ekoso ewo ye adwumako ni mu no wono mo enim ho bi Office of the Special Prosecutor and Obama near say or the Nipan soon be equigina as a nibia to tona no ewa kwania wonum afaso ajisika free numeku bi ho asikano esom Ghana cedi no opepe ahenu aduo watwe ya wo kire say Nipan soon nyina ewa National Petroleum Authority anama watu ni etiamra kentinka owo mu eye kane pani kwankyerefo a woda National Petroleum Authority ano Mustafa Abdul Hamid ene dipension bi a waka won ho ya ebi ye wonum oda ho wa ban mu ene wonum a wonum afri ho enyina eka ho bi nipa nso bi Jacob Emwa Wendy Newman Albert Ankra Isaac Mensa Bright Bediako Mensa Kweku Abuaje ya enyumaku bi Propness Limited Kel Logistics and Kings Energy ya no mo kire se efiri afimpi mienu ni aduonu mienu ene afimpi mienu ni aduonu na mu ena sa abone yesam ye course a enya asem ketoa wo kire se wo hye omanfo nyina abo se eko a waswai okitase hye ene proyeso no enya ade a wonum ebeje mu da amenyina so na Kasee no me fancy medin ediokatachi eji skapame so so obrejumedi etoaso